ke Facebook aku beli ke mobile phone. Dan pen ikum naman penankam atli ki Facebook aku ke mobile phone. Penya do bas dang lo bakut kena ke video bapentip ni kong nyon setting. Nang ta ai app. Ai parallel app lani dual app ki way ki mobile phone. Kumtan nyon ni kini on nani klik kini man ai atli kan ke ban ai atli ki apps dan penankam atli ki Facebook tinyon atli kum tu kemangan nani ke Instagram berkum ter Tetang kum tu perlu kalau pikir ban tip ban penankam lai atli nani kamu cucu sampai jago kat ke next video. Kelucuan.